Ubastagullah Mikhail Ефимович Ütükünün bugünkü Brahim'da gününün İdis'in Ağırdekin diretleri Saha Fransuz Liseyin kolektivin adıdan. Bugün biheqe Saha Fransuz Liseyi'dir ilki büyük yürüler gün. Юбилейда sürbe bir yıl юбилейда reaksiyonun sağlatıbın. İkin лицейга Виктор Петрович Артамонов. Ой, простите. Виталий Петрович Артамонов береги кен туртарбек дойдулахтын. Сакатерин Россия белиля дипломатической үләйтин ата инерелеріне. Бүгін өріләк күмітігер биheqe өлдікті келлилер. Сидорова Вера Ивановна. Россия омук дойдуларын кытты себәхин министерстватын Саха Республикатыгар представителя. Здравствуйте. Катылыков Сергей Александрович. Саха Республикатын тас дойдулары кытта народтар икардыларынағы делаға министр Солбыячта. Жирков Егор Петрович. Государственной дума бастығы ыңрытын депутата, Саха Базальт генеральный директора и егыл общественной трилли Салаячта. Местников Гаврил Гаврилович. Нам тимсü Саха Республикатыр общественной трилли председателя. Божедонова Анастасия Николаевна. Береги меценат, социологическая наука кандидата. Саха Республикатыгар француз тылын преподавательлердің ассоциацияның президенті. Самсонова Марьяна Валентиновна. Камапта, ой, Котугулу илин федеральный университет француз филологиятын кафедратын Салаячи Лицея. Нам Улуха муниципальной трилли администрации РТГАР Баглык Солбыячта Абрамов Петр Васильевич. Максимов Иван Николаевич. Камагаттан Илиге муниципальной трилли Агабаглыка. Едреева Екатерина Владимировна. Нам улугунағы юрявари управлениятын начальника. Поротова Светлана Спартаковна. Юряк управлениятын начальникын Солбыячы. Беги ветеран учталларбы. Онна бар соку бастыр бастакы директорбы Эверстов Василий Васильевич. Василий Иннокентьевич простыгынан ох долгый олорокун. Бу үрүләк терәхмит 2 чагын сагалырбытын көңүлләг. Кептединни ылтабын мен Саргалана Михайловна Васильева, директоры Юряк Чагыгар Солбыячы. Кептедибит технической условиянан бир часыда ытыллар, 13 час 30 минутага дүмүркенерде, onun halkta birimedin barıtı doğuput. Sürbe bir sıl anara tüger. Саңалы тыыннаах француз тылын дереңеттен үйреттер кайыскалаах оскуолла үлетте камнаха туоктан кайдак сагаламытай.
тылы беребин педагогической үле ветераныкар, начальный класс учуталыкар Матрёна Васильевна Канаевага. Ötü günden Bastırıllah Mikhail Efimович ötü günden online kürsühü barı kıttılahtara uçtallar onu verenetçiler. Bugün bihigi bu skola manlık tahamga diye ünen taksığın inene ambastaki hayda hağlamıdın ağayak bu katkıska körömüt öden sananızığın. Bir skola bud bastan terillen baran 1996 hıllakka Urukku Komsomolskay Sovkhoz kontorada Kuranaq göndörü durar jiyetin ılan hürdäq ulahan üle baran rekonstruksiyalan ulahan rimonu ahan oskola terimippi attıgar durar kırakay jiyetiger okunyalaq начальный дар öğrener tuspa Urukkomi ılırgı zdanyalaq aytinlik sağalabıp Manı barıtın süren kötön omursubu, terisibi, tuğlar öyün sanatın uğran sağalabı, bilgi ubastı direktör bir Evrista Vasili Inakentiyeviş'te. Manı bilgi bu hağana websayından Respublikarından görektəhəngə hürdəyə ulahan ular yıllar kibbetlerin barı biləbir. Bu naha ulahan bolğonda uğrullan aras sana teknologiyalıkları killərən, Bihige kolobur elkonin da gıda sayınlarala öğretim sistematın mannegi klasdan sağalan killer bipit skolatıdan onna Nadежда Николаевна Makarova sağalahınından emiye начальный klaska fransuz tılın diringeten öğretiyi sağalanmıda. Manna biheha bu bihigi beyabiteri güçbütünen bolmata Respublika salaltata Igor Petrovich Жирков ulus salaltata Mikhail Efimович бәйтінен қастыры келі жібіта, омуктылын кафедрата, научный салаят жібіт Саргалана Прокопьевна Васильева, олық қасты мет келен сүбәлән, амалан, көрін істен, бөбейден, бос коланы бұл манныққа ағалдылар. Түгеннен туғанан мен бастан үлер ұшталар аттарыттан бұқа барыларыдар дереңнік мақтанабын. Биһиги бу вебсайынан сайды ого кая каннык ого бу сколага кирен эрери денден учутал улардыны киллере. Мен бем кыры класс учталы болар мындан инне диханыбын. 95 жыллакка бияха уже агар сайдылах олох чөп бугурас оголор кирер жылларда мен маннаги клахылар бар. Manna bu haydak tuğularını killere bedi. Mene ılan üverten kiren barabıttuğa. Hürde haydılar oğular diyen. Nadежда Николаевнa'nı kıtta kepseten çöbelehem baramıd. Bu kırcık aray omuk dılını üverten hağala takpızna haydağı diyen. Fransuz dılın ki oluk kıra kalastan pervayttan ikisten diyen. Onu o de kırcık kinige bir tutuqbıtta o haydak kanabıdı diyen. Toquydanca oluk qassa oluk killere yakka diyen. Direktör bıd Vasilin Kentyeviç öyen. Мария Григорьевна Винокурова забышпут, эми улах утары баран, научный халаятчы буд школа хегер Людмила Афанасьевна Сивцева, улах үрде улахан үлені көрсен. Бу школага улах школа философията маннык болуқтақ, миссията маннык болуқтақ, устава маннык болуқтақ кен. Даже гербетігер тие толкуйдан бары төбе бүтін түмәммен бу школаны сағалабыд бұд. Ondan ülelen kiren barın istekbet ayettim emiye ülebit soğulugar hürde halbek kömeni bu narodlar teritomuklar Çinçiyer institutlara onu soluhan kömeni orbuda biheha bu sayınlaralak üyelediği elkonin dagodavtihiginen bararından bu Российской учебниктары, методической пособиялары хақалы тылбастағы, осколаға келдері, әме олық манны келеннер уроқтығыр, хүлджан, сүбәлән, амалан, кенер көмелер әме олы солуған. Үйерақ министерствотығыр біге қастырды кейрі әліппі, үрдәғын долгуян, әдеттен, асырдыттан, оңостан, тылбытын, өспітін чөчуян кейремін,
көрсөрбүт бәбит методисттарбыт отчолорго Наталья Горовна Егорова лелебите, Валентина Горовна Степанова институтка лелебите, Марина Васильевна Никифорова төһөлө улахан көмүнү бияхын орбуттарай. Кенники болланы бу оны иле хабанылан мен институтка лелер бу Николай Иннокентьевич Пугаев, Наталья Иннокентьевна, Ольга Иннокентьевна Михайлова, киндери кытта Георгий Петрович Андреев боламы дөссө биһиги бир кемге ого мета академията диени үлелетен республикага тие оголору комуян бу проекттер үлега үлелете хыджыбыттаак. Эми киһи ологор наажуй умнуллубат түгеннер ити курдук үерәгы үлени науканы теңге тутан кардылан бу бачаны да бехес колор келди. Ити тох бар үлебит барда наукага тидегеде бияха тен институттар быт, министерство быт, бука бары алох көмөлөһөн келбиттере. Ити курдук сагламады митене диэппин багарабын салгыттан ити темпебитин тутан эми үлелем баран хебит өсө бир олох улахан тугунан ити кардыыннан уларыйыннан Михаил Ефимович эми көгөлэхининен 100 аспирантов тем программа Кирбит республика дүнен бу эдер учуталларга эдер наукага сыстагас жаңга эми кыах берилден бигиттен бу Елена Степановна онна Мария Дмитриевна икки учуталбыт наука кандидата болан билген түрдө хилиахты билели жаллар Елена Степановна өстө бирге курстасты Наталья Анатольевна кытта Надежда Анатольевна кытта бу нучаталыгар учебник кеме учебник оңорон тартылар. Людмила Афанасьевна Сивцева халайытынан төһөлөр биги методическая элбак семинары фокуды. Биги бәбитер школабы сайынын дем болбакка улуска онна республикага бүддәг элбак семинардары, конференциялары ытары кебит онна өссө чугас улустарга ме выездной семинардары, метод көмөлүндө омор. Мен хати коштуга. Билинги кем ирдебилигер эппиттир, эдер чаты идиге үеретитке, чүрүн соруктары толуруга условияны терии тугнан билигиннери лицей директора Юрчадна Юрьевна Парникова. Бүтө күннен өсү төгүл бүңү өрүлэхтерехин кыттылахтыра Михаил Ефимович бүгүн Камагаты Француз лицейгер Виталий Петрович Артамонов ата эңерелли битин белетир исторический күн декосөп онон баргытын идитик стиңник өсү төгүл агардалеби. Быйылгы верх жылыгар опсая 217 үеринер Үрден бир педагог, сүрбе 9 учутал, онтон үрдүк категориялах учутала сүрбе, басы категориялах учутала 12. Кадр бартын бахарарден менеға пәттер. Биги лицей бит учуталлары сүнінен опыттақ учуталлар. Быйыл үс олттан кырастарстақ музык учутала үлетін сағалыға. 6 ағыз бірігін, етеппедім күрдік 6 ағыз бірігін учутал үрдік категориялақ. Педагогтар тағымнарын үрдетіге, оны үлелерін опытын тарғатыға лицейге бұланына құлегітілер. Сылайы учуталлар сүз бірігін арас курстарға, семинарларға вернелер, үлелерін опытын тарғаталар. Бу сыллар усталарыгар лицей учуталлары Тимофеевна Васильевна этен харбутун курдук үлелерин сырдатар үгүс оңгорундуктары оңгорун таарда лицей 2-нче 10 сыллакка сайдым ылык жетери сайдылага чыты идери инновация в школе замысел достижения возможностей технологии организации совместной деятельности мониторинг качества образования на уровне образовательного учреждения ден почумна хүлелер күнсерин көрбүттүрө. Лицей үерек сайдытын онна идени үеретер институт стажировочный площадката республикатагы инновационный площадка быгытынан үгүс үлени ытар. Итиге улахан болгомтун уран үлени ытабыт окурдук үеренечилер бит арас мероприятияларга олимпиадаларга стилектик. Кытталлар бу кенники кемге
кең бихиревли ылбыт WorldSkills Russia Junior акымсаһаңа биһиги өрнәчләр битеме көктөктүк кыттан мобильная робототехника, веб-дизайн, 3D прототипирование, графический дизайн, сетевое и системное администрирование, электромонтаж, лабораторно-химический анализ, мультимедийная журналистика курдук көрүңнәргә стиләхти кытталар. Биһиги лицей бит омук тылын диренгетен өйретерин быгытынан француз тылах омук учуталлара сылнай келен өйретеллер. Булырын бу пандемиянын келбетехтере бу сыл деме ыңырары те документин билемнен үле ытылла турар. Сүрбе 5 жыл устата опсая 7-12 омук учутала Францияттан, Бельгияттан, Швейцарияттан, Мароккаттан келен үлелен аспыттара. Оголор учуталар Францияга, Бельгия стажировкага быстала соғысыджалар, ол курдук опсая сүз бейін үс ого, онна учутал стажировкана астылар. Онна үйернячилер бит Франция посольствотын ыйтар арас күрәхтәре кереместейләхти кытталлар, ол курдук агыс ого бу Франция посольствотын стипендиаттара болалар. Лицей Францияга француз тылын үйрәтәре анал үйрәхтәрелтәтен быгытнан билләр. Франция посольствота оңорбут культурные французские учреждения ден картага килләрелле битнән биген менкен туттабыт. Билинге кемге Франция Экс-Марсель университетин онна Котуглу илинге Федеральный университет физика технический институтун кытта битбүлелеги договора түһәрсиллебите ол чарчесинен стажировкалар тереллехтәхтер. Онна Франция Сержи Пантуаз университетигар магистратурага үйренер олору белемнәһиңе үле ытыллыктах. Кандык багарар школатын выпускниктарынан кен туттар. Беги сүрбе 5 жыл устата 471 огону итен үйрәтен тардыбыт. Онтан биһем бир ого медаліне битер бите, төрдүн үс огото кыл көмүс медаліне. Бу кендики сыллардагы көрдөр бүтүнөн 2-14 сүрбе 5 сыллардагы көрдөрүнөн этер болакка 7-14 үйренечи бит үрдүк үйрәк кагаларыгар кирен үйренеллер. Мантан гуманитарный кайыскага 32 бырыгын, физико-технический кайыскага сүрбе 5 бырыгын, онна инженерный технический кайыскага сүрбе бырыгын. Үйренечилер бит кирен билеген үйрене сылжаллар. Биги кен тутта актыбы тарас эггегөлөли сылжар выпускниктар бытынан үйреппит оголор бут Саха Республикатын нам улугун сайдытыгар үлели хамсы сылжалардан олус үйребит. Лицей материально-техническая базада топсарыгар биги коллектив жоннора, оннотун бары бирге түмсеммит үле ытылларден этияканада ол курдук тепитерин курдук амбастан биги осколабыт 96-лака комсомольская совхоз конторатыгар саалабыт, онтон 2-4 жыллактан планнан бу билигин үйерин олорор осколабыт тутута сагаланан 2-6-лака үле манна сагаламыта. Оны тағынан улус бағылыға Едреев Александр Николаевич, Азия олар фонда председателя Баждонова Анастасия Николаевна договор түгірсебеттерін түмігер омуқтарганан қатшылылақ гостиницалақ бұд. Кәндегі сылға бұл әржонлар бұд гараж бұдын еме бәбет тұтты бұд, спорт зал бұд, оны начальный кластер өріндер корпустара әме тұтута түміктенен білген бігі 2016 лақтан бары бұл бирге, бұл бир зданияға үлелі өріне олары бұд. Оны тағынан лицей коллектива материально-техническая база қаңырығар әлбәқ граннарға кыттан, оны республиканская экспериментальная площадка болыр сетеген әлбәқ өбөй келдерісті. Ол күрдік Саха Республикатын президентінің гранын 6 төгіл ұлыбыд, опсая 1 миллион 400 сүрбе үстігінче 710 суммалақ. Оны тағынан 2-7 сыллаққа Российская Федерация президентінің гранын ұлбықпыд 1 миллион суммалақ. Өрек сайдытын оны едетін үрдетер
учеталар иделерин үрдете институт федеральный стажировочная площадкатын быгытынан эми хеттебиз агуан бир тыгынчалаах суммага оборудование келбите. Он профи учитель конкурска бир учеталар бытемес елехты кыпталар биология учителя Петрова Залева Ивановна бу конкурска сетилехты кыптан эми граналан сүздөрдөн 5 тыгынча хеттебиз 6 тонн соковойда эми оборудование осколага келбите. Билген былырыңы үйрек жылдар 2-нче сүрбе сыллака үйректен национальный проектынан точка роста ден кийин терилен үлели турар. Опсая 1 миллион агыс соковет суммалак компьютерная техника оны терил келбите. Онтон быйыл 2-нче сүрбе 1 сылга цифровая образовательная среда проектынан эми 2 миллион керенге суммалак компьютерная техника келен эми үлелин саглыктах. Бу курду Виталий Петрович Артамонов атын сөкпөт хамата саха француз лицея билинги кемге сайдылах дойдутугар тухалах ычыты итер үертер сыллах үлели хамсыл робот салгы сайды саңа кердиhe сагаланар онун эпетнеhe ылан буланактык үлени ыытарга белеммет балгамтага тиген багы балар.